yena ngibone uthando lwakhe ngibone umusa wakhe ngimvume ukuthi abe inkosi nemsindisi wami. Ngiyathokoza ngokuthi lesi sibayeni sakhe lokhu ngichaza kwaloko lwakhe lokuthi lokhu kakuyi kunginiketa emagunya ephila, kunginiketa emagunya ukuthi impilo yami naphakade ngathi ukuthi ngiyiphiwe nguye. Haleluya bazalwane. Ukuhlala kuJesu bazalwane kunginiketa isiqiniseko sebathi impilo yaphakade unayo, ngoba lokhu umqoka abathandekayo singatela sitende konke into lokhu umqoka ukuthi ekugcineni kwabo konke ingona phakathi yakho ugcinela khona. Haleluya. Bekulomunye umngcwabo obathandekayo lapho basikhumbula khona ukuthi umuntu uhlala 9 months esiswini sabake wakhe alungiselelwa ukuthi eke emhlabeni atokuphila emhlabeni. Indoda angahambi kahle kulo 9 months asesiswini emalungiselelo angenziwa kahle. Lo muntu nakafika la emhlabeni ufike ahlangane nenkulunkulu ngemandini, aphile impilo kakhulu kamadini. Lo munye nangabe vele akalungiseleleki kahle akafiki nempilo kunomhlaba. Bathiwa sifike sesinomhlaba lo ufuna sathi ukuthi nathi lokuphila lesiphila kunesikhathi lesi silungiselela impilo yaphakade. Ngokuthi impilo yaphakade utawuyiphila njani, utawuyiphila kuphi, ukulungisa ulaka. Ngeke ukuthi sowuphila sikola emhlabeni ukuthi asengigijime ngijike kuye esibelethweni sabawake ngiyolungisa kanjani nokuphinza kuye emhlabeni. Kanjalo nalamhlabeni ngeke ukuthi sowula emhlabeni nasesewedlulile namhlabeni ukuthi sowungane nesheya ngicela kuphele emhlabeni ngiyewulungisa kabusha. Ufuna ulungise usekhona uselapha emhlabeni. Ngakho-ke bathandekayo lokhu lesikwelako lokhu kakhona nankonzweni nami ngenye yezindlela zokulungisa silungiselele impilo yethu yaphakade. Kuta kwethu nankonzweni sigele ukuthi uNkulunkulu ate usivula izinto zethu takamoya, sitewukhonza kabantu into takamoya, silungiselele ukuthi impilo yaphakade sikhone ukufinyelela kiyo. Singakuthatheli phasi ngebazalwane kuba khona kwethu inkonzweni. uNkulunkulu usiphethe lapho ukuthi sitewungaphela silungiselele. Ngakho asithatheli sisebenzise lokho khona kwethu la sidimisele ngakho konke ngokuthi sithole konke lesingafuna ukuthola silapha enkonzweni sikhone ukuthi silungiselele impilo yaphakade. Amen. Namhlanje bathandekayo sonto lesikhombisa emva kwaPentecost ngaphandle lamanzala besithi isonto leshumi lesikhombisa leminyaka imfundo tethu itholakala ekhasini lemashumi amathathu nesihlanu electionary iphinde futhi itholakala ekhasini 267 incwadi ngenkonzo. Imfundo tethu bezinyanga loluhlobo bathandekayo Hosea chapter 1 verses 2 kuya 10 ikubo lemashumi asiphohlongo nesihlanu. Basekolose lesibili isahluko sesithupha esahlukaneni seshumi nesihlanu. Nemvameli ngekulazisa abantu abagcwele isahluko seshumi nakunye siqala esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni seshumi nakuthatu. Ngiyethemba bazalwane ukuthi sitawubambisana sonke. Iyachaza ngenkonzo yasesheshi ngoba inkonzo yasesheshi bazalwane ayisiyo i-concert. Ayisiyo ini? Ayisiyo ini? Celebrity yola bazalwane. Sonke sinama-celebrity ngoba sonke siyahambisana, sonke kuba khona lesikwentako. Akusiyo nje umuntu munye wela konke, kodwa sonke kukhona lesikwentako ukuze kuthi le nkonzo iphumelele ibe khona. Ngakho-ke bazalwane asibambisane, sisitane enkonzweni yasinakathi. Amen. Jesu wathi ngoyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo
Amen. Bathathelwayo. Ngiyalisele kamele Nkosi. Kuhle Jesu bazalwane. La inkolehle ukuthi ukhona bantu betemthetho kunempo labayikhuluma bathi kuba guilty by association. Hallelujah. Bathi kuba guilty by association. Lokusho ukuthi bongeke mhlawumbe wena ugama. Kodwa ngeke ngathi bona laba bebagama. Nawe senziwa wena njani ugama. Sithi muhle Jesu bazalwane, ngithi nani you are beautiful by association. Nani nibahle by association. Ngekuba kuJesu ehlala kuJesu uyakuguqula awube kube umuntu omuhle. Wena ngoba inhliziyo yakho ebesebayi ebathathekayo ngoba kuhle bekuthi akusibo nje lokuhle lokubonana ukubuka kuso kuphela kodwa kuhle ngokuthi ubona lenhliziyo leguquliwe, lenhliziyo legcwele uNkulunkulu, lenhliziyo lelabhela uNkulunkulu, lenhliziyo lelakela uNkulunkulu. Yiko lokho lokubese kumela ukuthi kuba kuhle ngoba lentelo lakhe libonakala lihle, ukukhuluma kwakhe kubonakala kukuhle, kwenta kwakhe kubonakala kukuhle, ngisho ukuhamba kwakhe noma bekade kugwetele njani kodwa kubonakala kunjani kukuhle ngoba kukuhle umuntu kuhle usimakazi. Haleluya bazalwane. Ishumayeli yethu namhla ikhuluma ukuthi sibikelwe ekukhulekeni njalo njalo. We are called to steadfast prayer. Hallelujah. Sikhuleka bazalwane njengoba kubona siqala ukuhlangana nohlaka solo sikhuleka nathi ukuthi ebasungula la hlaka lapho sithola khona desire ukuthathwa nguNkulunkulu, ukuthathwa ekutheni sibe amaKristu lakhulile, sibe amaKristu laqinile, sibe amaKristu lalandela Jesu. Hallelujah. Nangabe nje kukhona inkonzweni evikile ephelile wanaka kodwa ukukhumbula ukuthi ingqithi mhlawumbe yabakhona ikakhulu nasesifunza evangelini kwaba indzaba yaMariya lowakhetha ngokuthi yena ahlale ezinyathelweni zikaJesu alalele ukuthi Jesu uthi. Hallelujah. Kwathi nomakhala abantu ukuthi Nkosi kwakathi kwamcela ukuthi ende njalo usita wabaphishaneki ngoba zona siyaphishaneka emhlabeni. Siyaphishaneka emhlabeni. Ukude ukuthi lokho ephishaneka emhlabeni. Kodwa inkinga isethenini ukhatha sowuphishanekile ephishanekeni kwakho bese uphishaneka lezinto letingeke kusite letingeke kwakhe letingeke kulakile empilweni. Uphishaneke ngako konke bese lokwakhulunkulu ubheka empilweni. Uthi Jesu bana ngemanga ukuyathi ukuthi Maria ukhethe kahle lokuthi atokela lakini athole lefihlaka lathi nabo ngoba mina ngiyakhuluma kakhulu bempilo yakhe professor yempilo yakhe ivele emabi akhuluma bempilo yakhe emukele yena. Hallelujah. Kwamsika eMaria lokuma nasesiphila sesifunza eBhayibhelini siyathola sithi nasekushoneni nasekupheni kwaJesu kwaba eMaria lwasheshe wabona ukuthi inkosi seyivukile kwabona ke umbebekela abatshele ukuthi inkosi seyivukile ngoba acabanga ukuthi noma sitshela ukuthi abefuna kuyobhalwa umdibalo wakhe kodwa abathi kwakukhona ekhathi kwakhe ukuthi nangaphansi nje ngize kuphephe fanele uhlala nje enyaweni kaJesu noma besikhatha sethulini hlale nje wegcina enyaweni lakhe into ukubona ukuthi ubukeke konke labe kakugete khona. Lokho bebathandekayo kusikhumbula ukuthi ukuqoka kangakanani kithi ekutheni sihambe naNkulunkulu, sihlale kuNkulunkulu, sibe nebudlelwane nokuphilako naNkulunkulu. Singabuki nje uNkulunkulu ngokuthi emabhuku athini, kodwa xa ukhuluma ngoNkulunkulu ungakhulumi ngemuva bethi, ukhulume ngemuva wathi ukuthi uNkulunkulu unawo ubudlelwane naye, uNkulunkulu ngiyamazi, uNkulunkulu futhi ngiyamethemba. Yebo, uNkulunkulu empilweni yakho. Kule viki bathandekayo sikhuluma indzaba njengoba sengishilo yokuthi sivikele endzabeni yokukhuleka njalo njalo. Nami kuba sifundiswa ukuthi ukuqoka
thina sikhuluma naNkulunkulu siyathi siyethemba ngokuthi ngesikhathi lesifanele utawusiphendula, ngesikhathi lesifanele utawukusho ngokuthi thina kufanele senze kanjani. Akunenzaba ngokuthi mhlawumbe sisibuthakathaka kangakanani, akunenzaba ngokuthi mhlawumbe like kufanele kunjani, kodwa sesikuNkulunkulu, sesibuke uNkulunkulu, sesethembe uNkulunkulu. Haleluya. Kulezi nsuku abantu abafundisa ebubhizinisi bathandekayo kune-concept entsha abayifundisayo ye-management. I-concept yokuthi cabanga ukuthi esikhathini esedlulile besike kokuthi uba umphathi lonjani noma kokuthi likusasa lakho litawuba njani kudiphenda ngokuthi linemuva lakho linjani. Namhla sebakhuluma indzaba lehlukile ye-management ngokuthi likusasa lakho lidiphenda ngokuthi namuhla akuthini ngokuthi wendani nyalo kuze ngokuthi kusasa kufikeke kubo lona. So your future is determined not by your past, but your future is determined by the dreams you have now and what you do to make those dreams happen. Indzaba yokukholwa ngeyokwethathinayo. Uyabona ukuthi sebathathe i-concept yokukholwa bayibuyisa bayifaka la ebhizinisini ngoba bayabona ukuthi le ndzaba yokukholwa indzaba sibili. Ngoba bathandekayo indzaba yokukholwa ayinenzaba ngokuthi kusasa kuphela kuthani ngokuphi, ayinenzaba ukuthi kunyaka lokuphela ngokuphi. Indzaba yokukholwa ikhuluma ngokuthi nyalo sesisuka la sihamba siya embili, uthini, wendani, ukhala ufuna kampani, ubheka kuNkulunkulu uthini. Ngoba uNkulunkulu uyasitshela bazalwane ukuthi noma kodwa yena ukamsithethelela asete ngokuthi sibe mhlophe njengoba leli. Lokho shothi uNkulunkulu doesn't want to dwell in the past. uNkulunkulu kuba wena nyalo uthi sesisuka la nyalo siya embili. Ngoba vele i-future yethu bazalwane ukuphila kwethu kuphi kusembili ngoba sibuke emaphakatheni. Waphela kufuna kubuka emuva utawulimitha ngokuthi impilo yakho iphelela la emhlabeni. Kaze sihlale sihlabela njalo sithi ayipheleli la, iphelela emaphakatheni. Haleluya. Nasibuka abathandekayo siphilo seqala sikhanza uNkulunkulu ukwanele abantwana bakwa-Israyeli. So ubheka i-judgment kuyibheka le-prophet Hosea. So ubheka sibonakaliso weNkulunkulu ngethi akhulume naHosea athi bantwana bakwa-Israyeli bakenzelele abakamvukile njengaNkulunkulu bahambe bayofuna kwaNkulunkulu labanye. Ngabo kufuna kokuthi wena ungumprofethi, umuntu lobonakala angulolukile, ufuna uhambe uyothatha umuntu lobonakala noma lowateka ayigwada umbende abe ngakho ayibeke bantwana nawe ubende bantwana bakho kuye kuze kokuthi i-Israyeli atokubona kokuthi angathodi kangakanani na. uNkulunkulu bathathekayo akajabulanga akathokozanga nga-Israyeli ngokuthi akhona uNkulunkulu kodwa bese bahamba bayofuna kwaNkulunkulu labanye. Njengoba nanamuhla uNkulunkulu akajabule akathokozi ngokuthi sifunde ngoNkulunkulu labanye abe akhona yena. uNkulunkulu usifuna ukuthi sinte kuye, usifuna ukuthi sihambe naye, ufuna ukuthi kuphila kwethu kutholakale kuye, sisonzele sibe eduzane naye. Uma sipita ngokuthi singamakrestu singasho nje ngoba mhlawumbe siya esontweni, kodwa sisho ngoba sinebudlelwane kaNkulunkulu kaJesu Kristu, sisho ngoba sisonzele kuNkulunkulu, simani loNkulunkulu kungesiyo nje indaba bethi lesibakholwa ngayo esontweni kodwa kulabanye, kodwa sibe nabo lokuthi wena uNkulunkulu empilweni yami ngiyakwazi. Siyadinga ngokuthi kuze kwenteke lokho bathathekayo sibe nempilo yekuthandaza uNkulunkulu, ngoba kuthandaza uNkulunkulu kulokuhlala usonzele kuye bese uyakhuluma naye. Haleluya. Sitawuyiva le ndzaba nasesibuka indzaba yaJesu nasafundisa abafundi bakhe. Ngoba abantu abaningi bazalwane into lebaqalako lokuthi bacabanga ukuthi mase ufuna ukuthandaza ufuna usebenzise amagama lamakhulu esiNgisi noma usebenzise amagama lamakhulu atholakala eBhayibhelini, kanti indzaba yokuthandaza indzaba yokuthi wena usonzela uNkulunkulu bese uyakhuluma naye. So uyadifula kuye ngoba uNkulunkulu bazalwane ufuna budlelwane nathi, ufuna sihambe naye
silethela inkosi. Give us direction. Sikhombise ngokuthi uma bethu la emhlabeni sidelekile ngoba siyathi awukasiletheli ukhona inkosi nosilethele wona. Uyaqhubeka ke nasibuka ihubo. Sesibona ihubo lapho uNkulunkulu asaveta khona izaba yokuthi uNkulunkulu lothethelelako. Ngoba esikhathini esiningi usonzela kwethu uNkulunkulu Sathane uyaye bese sowusikhumbula ngemuva lethu. Sowusikhumbula lapho singahambi khona. Asele sidive sibancane ngokuthi besingasonzela kuNkulunkulu. Asele sidivele kwalathi vele asiphaneli ukuthi uNkulunkulu ulungile nje sihlale la sifuna khona sasonzele uNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu njengoba besavele akhulumile nakale Nkosi yakuthi labantu laba lesebalahlile namuhla kuyafika isikhathi lapho kuyawube sebaphinda khona ukuthi bantu baNkulunkulu ngoba ngiyathi bayohamba bagcina bafika empembeni sebawabona amaqiniso ami sebabona ukuthi uNkulunkulu leli kubona namuhla liyasikhuthaza abazalwane nasilifundza ngokuthi ukuqoka ngokuthi siphephuke sibuyisane naNkulunkulu sikibuyise uNkulunkulu ngoba ukuqoka ngokuthi njengamaKristu sibe neluhambo naNkulunkulu lala sitawethemba khona lala sitawubuka khona sathi ngokuthi ukuphila nokuphelele kutholakala kuye yena yedwa. Sifundo sesibili kumathini abaseKolose sisaqhubeka sinikezwa emagunya yokuthi kufanele siphile impilo yokuthandaza. Siyakhuthaza ngokuthi siphile impilo yethu kuKristu ngoba sebukeliwe uNkulunkulu sebukelwa ngaye uKristu. Siphiwa sikhuthaza ngokuthi sibe nemphanze siqine sijule kuKristu njengaMariya lowajula kuKristu kwaze wayithola impurpose yokuphila kwakhe ngokuthi kuhlele kuKristu. Lokubhalo wabaseKolose uyasikhuthaza abathandekayo ngokuthi kufanele sithole ngokuthi Nkosi njengoba usilethile la emhlabeni usilethele kini ngoba bathandekayo kukhona uNkulunkulu la silethele kona lefanele ukuthi sithole sithi sesitholile bese sakhambela lokuphilile naNkulunkulu sihamba naNkulunkulu kude ngokuthi sitawuthola lokuthi vele sihamba sena lokhu la sithume ngokuthi sikwele yini siyela siseselapha emhlabeni. Uthi asakhuluma Pawulo akhuluma naleli bandla bese uyaliyala uthi ngiyakuyala ukuthi bese ngiyacaphela ukuthi alisedukiswa imfundiso letikhona letigcwele emveni njengoba namuhla tikhona tigcwele timfundiso. Utawukwenta ngani ke lokhu? Utawukwenta ngokuthi wena luhlobo lwakho utilethe kuNkulunkulu ungadinike kuvanga abantu kuphela ungadinike kuvanga abafundisi ngekulalela abafundisi kodwa nawe wakhe nobudlelwane naNkulunkulu utivele wena uthi Nkosi bathi wena Nkosi uthini kumtiko yini lebakushoyo noma bayakhulumela ngoba setigcwele bathathekayo imfundiso kuletidumisayo kuletisuku futhi tivakala tinito ngoba lolo lotikhuluma kuyatithathe alivulele iBhayibheli alifunde kodwa la uthi ulalele moya kuve akusasiko wena lesewenini sekuduka sebulahleka ke lokhu utawuduka ulahleke nangabe ungadlili kuKristu nangabe ungakabakhi lobudlelwane naNkulunkulu ngokuthi ube nalendzawo yakho la utawujula khona kuye uthandaze kuye ukhulume naye uthi Nkosi ngambile phakathi ngoba ngimvulela ngempilo yami ubhidele kokuthi nibe kuphi neteki embusweni wakho ngoba uNkulunkulu bazalwane kusisekanye naKristu ngokuthi sibe disipline embusweni wakhe. Uvuka kwaKristu kwenelo ethile ngokuthi nathi sivuke siphume eveni siphume emhlabeni singene embusweni kaNkulunkulu siqale sihambe indlela sikhonziswe ngokuthi siphume umbuso kaNkulunkulu sihamba siphila umbuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu babeKristu bathandekayo wasikhobela ukufa endlela ngokuthi sifunze kubethemba ngokuthi yena unemandla etikwe kufa into lesatshwa konke kufa. Ngisho lebaphula basemandleni kwala kuhane basotsha labaningi lamgadzile kodwa nasithiwa
wafika kufa ukhathalela aphela. Kwala ngisho anemali yeveta kodwa nathi kuthiwa nje kufika kufa umuntu ukhathalela aphela kodwa Kristu wakwedlula lokufa. Lokusika thina emabhuleka ukuthi singasawesabi lokufa, sathi ukuthi silephila lokuphakathi lokutawudlula kaKristu. Sasikelayo bathekelayo esikhulwini sethu lesikhulumela evangelini bafuthi bakaJesu bathi kuye Nkosi sifuthi sithandaze. Ngawushiso lokuba bayawubona umehluko emthandazweni kaKristu. Bayawubona umthandazo waKristu unemandla. Bayawubona umthandazo waKristu ukuguqula kithi ukuthi sifuthise lo mthandazo ngoba siyafuna nokuthi nathi kwendike kanje. Isikhathi bathathelayo njalo sokuthi siphathe ubufakazi nokuphathekayo umthandazo lesontayo ngokuthi siyambona uNkulunkulu adudula kithi, siyambona uNkulunkulu adela into ibonakale, siyambona uNkulunkulu angena empilweni yethu, afinyelela nalapho besicabanga ukuthi mhlawumbe sekunelithemba khona, nalapho bese singasazi ukuthi kufanele senze njani, sikubone uNkulunkulu afinyelela kithi. Nabafundisa abafundi bakaJesu wabafundisa ukuthi impela njengoba ngisho ukuthi inkinga yethu esikhathini esiningi ngina isivimbela ngokuthi singakuthandaza nokuthi siyayisicabanga ukuthi sithandaze ufuna sisho namagama amakhulu esingisi esikwambeni mawathandaza ku-TV kanti uNkulunkulu ufuna inhliziyo yakho nethi ikhulume nawe. A simple conversation kaNkulunkulu ungabona kakhulu ukuthi Jesu thabile nje baba manje uzenza ukuthi baba ngeke ukwandithi baba ngibawunawo. So you need to build a relationship with God. Anzule ukubona ukuthi kube nalo umthandazo uthandaza noma ngabe usikhulu kangakanani kodwa ubone umthandazo wakho ufinyelela uguqula tipo. Uyabafundisa Jesu ukuthi uthandaza kuyinto nje yewokuthi wena ukilethe uNkulunkulu utithobe uNkulunkulu umethembe uNkulunkulu bayigcina ngoba kunasabafundisa akhuluma ngemfundo uyawucela sikwa uthi lo muntu uyasithola lesikwa hayi ngoba mhlawumbe apeleselele kanjani kodwa usithola lesikwa ngoba lona lunaso ubukile wezinakho atithoba ekaleni atawuthela uNkulunkulu ufaka bathatha lawo simela leyo kanye attitude kanjalo ngokuthi sitithobe sithe ku utawuhlangana nalo lethi sibukela njengababa wethu losinakekelayo nababa wethu losithandayo nababa wethu losivayo. Uma ulalela ukubuka nomthandazo kaKristu uyabona ukuthi uNkulunkulu umqoka ngato konke into empilweni. Ngoba kwesinye isikhathi bazalwane siyayisukiseke ngokuthi sicabanga ukuthi nasibawuthandaza sithandazela nje into leli spiritually kuphela. Kodwa na Jesu uyabafundisa ukuthi give us our daily bread. Siphe namhla kudla kwethu kwemihla ngemihla. Yebo kukhona kudla kwakamoya kodwa kukhona nekudla kwethu kudla kwenyama. Uthi Jesu asifundzele ukuphila konke uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukuqonda ngempilo yethu. Awona sisonzela sina uNkulunkulu bazalwane asike sakhe ukuthi uNkulunkulu lokuqoka nayo yonke indzawo yempilo yethu. Nabeka Jesu usifundisa ukuthi sisenda uNkulunkulu, sifunze ukudumisa, sifunze ukubonga, sifunze ukukhoda nokukhothama, sifunze nokuphela imthethelelo kuye sisakhuleka sisathandaza. Konke into leti senda ukuthi sitholakale sihleli emkhonweni kaNkulunkulu, sitholakale sihleli embusweni kaNkulunkulu. Kanjalo nasesihlela ukuthi Jesu futhi uNkulunkulu labe sisawusivela ngokuthi sithobe. Kodwa futhi thina sitithobe asifuna sinethembe uyasethembisa ukuthi sisakhuleka uNkulunkulu yena uNkulunkulu uyayiva imthandazo yethu. Ngakho athi labaphelayo bayawubona, labafunayo bayawubona, labathothayo bayawubona.
asifundzele ukulondoloza abazali bakhe. Ukulondoloza ngisho ukuthi kusho ukuthi kufanele ujwayele ukunikela imbukiso uNkulunkulu, ujwayele ukubonga uNkulunkulu, lekhoboda ekujabula uNkulunkulu, bese uyaphuma uyawukula ukuthi Nkosi sengifikile ngithathele njani ukuze ngithole lokho esengikulindele kuwo, ukuthi Jesu kude kuNkulunkulu la ukubheka ukuthi ngeke ungenteka namuhla uthi usaphela uNkulunkulu uve kwangathi uNkulunkulu akuma noma akaphela, uthi Jesu asifundzele ukuhlala sithembe uNkulunkulu, ngoba kungenteka namuhla siqabeka ukuthi uNkulunkulu uthi no, kanti uNkulunkulu akathi no, uthi uNkulunkulu not now, uyenda isikhathi sawo siyenda, but not now. Inkinga esikhathini esiningi esibazalwane sibese sesijabu ukuthi no, singabhede ulalela ukuthi lo N.O. ulandelwa yini la, sivele sithuke nje ka-N.O. ngathi usatawukwenzela akwenzele inkulumo athi not now. Kwathi uNkulunkulu bazalwane basika ngokuthi imithandazo yethu lesiva kwakathi ayikaphelele ingasede ngokuthi bese siyabaleka uNkulunkulu, kodwa sikholwe kakhulu, sithembe kakhulu, sathi ukuthi uNkulunkulu lo yenza imangaliso kulabo abethembayo. Phakathi kuthandaza kwethu bathandelayo lesingisi bathi you have to be intentional. Ufuna ube nenhloso, ufuna ube ukuthi uphumela nofuna ukuthola uyini. Sithi nasitha uNkulunkulu sitawuthandaza, sithe sinalokuphumela sokuqabanga engqondweni ukuthi Nkosi ngiyacela kuphela nawe ngiyakubona ukunikela bona ngoba uyangithanda. Basela kanjalo umthandazo lesimthandazako, umthandazo lotawuphulaziwe, umthandazo lotawuphula na Jesu wathandaza analoko labanye bebabuka abaqabayo ukuthi uyagula, kodwa yena abengabukile abantu, abengabukile isimo, abebuka ithemba kaNkulunkulu, abuka emandla kaNkulunkulu, abuka kwethembeka kaNkulunkulu, bese uyakhuluma uyaqela, bese uyakhuluma ngeke. Sikele bathandekayo ukuthi kuleyo indlela lesihambayo lesiphilayo. Umhlaba usehluphekile ngenxa yokuthi thina abaKristu siyahluleka ukuthi siphele ngendlela leyo uNkulunkulu, sibese siyayekelela umhlaba sowena yonke into mathatha ngisho nasekwethu impilo leyo, kanti sinemandla yokuthi singaqoba lonke into kaKristu nowasiphethe. uNkulunkulu akabakhe bathandekayo lokhu bethemba nalokukholwa nalokuthi sibe nebudlelwane naye insuku ngezinsuku, sihlale kuye ngokukholwa nangokwethemba, nasithi siyathandaza, sithandaze singapheli, njengoba imisho likaNkulunkulu encwadini yabaseThesalonika ngokuthi asithandaze singapheli emandla, singathi njengoba mhlawumbe siva kwakathi uNkulunkulu akasivaka kuthandi noma asiyiboni impendulo bese siyashiya sesiyakhwesha, kodwa siqhubeke sithi Nkosi singawuthandaza, Nkosi sitawuhlala kuwe ngoba wena Nkosi wethembekile. Haleluya. Thina
uNkulunkulu lophilako. Siphakamisele ukupheleleni kwababalana nempilo yaKristu. Sifundise ukuthandaza, usiphe nethemba lokuphikelela sifuna isakho endlela yakho. Kute futhi ngemandla amoya, isandla lokwethembeka ungahlangana kutawususa emandla emibuso yaleli. Nkosi ngemusa wakho. Babelo sezulwini, indodana yakho sifundisa ukuthandaza. Sithi ibizo lakho liphakanyiswe, ubuso wakho ude, nokuthi sonke izidingo zethu zenyama netemphefumulo thina laselele. Siphe isithelo esithembelako, esiphendukela kuwe ngokujabula nasebuhlungwini. Sithole ukulunga kwakho njengeyise, nokuthi inhlanhlo yakho ibe kubo konke lesikucelayo, esikufunako, esikufunzayo, nalesikulangathelako. Nkosi nemusa wakho. Nkosi lenesihawu, indodana yakho lelungile yakusela njalo isintoni phambi kwesihlalo sakho nebukhosi. Lapho kumadima betono tethu kusedaba, siphe bafundisi nabatawukhuluma kithi emazwi ekuyala nokududza. Kute kuthi silethwe ekuphendukiseni esiphambanweni sakhe. Sifune nokukhoseliswa emuseni wakho, kanjalo sibalekele ukubhujiswa. Nkosi ngemusa wakho. Simakazi, unikela ukubusa nemagunya onke uJesu Kristu Nkosi yethu. Yena kuthi emakhaya ethu angenelwe lithi lakho. Kuthe kuthi yonke imindeni ihlale ekukhanyeni kwendodana yakho. Bani bobabe nabomake, batani, bantwana, nabasha, nabakhulile, nabadala, kodwa moya longcwele wakho. Kuthe kuthi singawuwumi umoya wakubalelile, kepha sakhiwe nguleyo Nkosi ngemusa wakho. Nkosi yemikhosi, wehlula imisebenzi yesono ngebantu nokulunga.
sisabheke wena njengasipha tona tiko nempilo seke sibe nakubawe kude njalo kude uboma nokuphela njengendodana yakho nasifundzisa umoya longcwele wakho silethe sitobheka Kristu lokugcwaliseka ngazo zonke into ezitithakazelayo ibito lakho lelingcwele kutekwe umbuso wakho sima lesimihla nemihla uthethelela kwentombi ukosela ngesikhathi sekulunga nakukhulunywa emini bonke hhayi yena loyo lokuJesu Kristu indodana yakho inkosi yethu novila abose namoya longcwele uNkulunkulu munye kuze kube nini. Amen. Gracias.